Laos kane kotu-hotu halo ema ida saya maat. Ema balu ema seluk hakane konania, lihu silefuang, noa halok, may be ni hili na fating atu guarda ni fuang hodi diak. Tamba bania sayat ka diak, la determina husi ema nilefuang hahalok ka kondisaung. May be desizam atu hili ka tuir ida nebe. Ema seluk balung fali, ema kanek onania, niamos kanek ema ne, ema odinia, niamos odi ema ne. Ida nemak diferensia entre ema nebe moris tuir emo saung, no ema nebe moris tuir, instrusang husi maromak. Ia Roma 12 versículo 21 maromak nilefuang HTT. Keta husik hahalokat, manang imi, may be manang hahalokat, ho hahalok diak. Se ema moris tuir emo saung ka sentimentu, se selo at ho at. May be ba ema nebe moris tuir maromak ni instrusang ka mandamentu, se selo halokat ho halok diak. Ita makida nebe. Husi ate tudi idane, maromak sehari itanya fiar bania durantene, moris kamate. Tambah ia Tiago 2 versículo 17, dehang nunemos ho fiar, nebe la ia halok, fiar ne mate. Entang, se ita reklama katag ita ia fiar nebe los, hatudu ka prova, liusi halok diak. Maske emakane kona ita, ia parte idane, fiar ne moris. Ita makida nebe. Durantene, ita ne fiar moris helaka mate hela. Maske dalam rumah ita fanatiku tebes ba religião. O Kristo narang maromak tulung ita hotu atu moris tuir ninia hakarat. Amen.